Thomas Jones Synod College Juwai, mentaka singi arpo terik uyayong arjau penriu, kala pynlong ya ke deliberation program halor kapang kabaong empowering tomorrow and avenue towards excellence. Shibinta banyo ya peliu jengmut lang haringkat ki kmie ki kpa jeng ki samla puli ka college Naka bynta ka baha kmiat jong ka lawei. Hakani kesengi, usumbut Menteri Rangba ke Sarkar Jela, umasniau bahalang dhar, ulalongkum ukongsan, ha ke jingdan lang uma oktumewat lamin UMDC bersyusi kum usumbut kongsan ke Principal jangka College Dr. Ailanti Nongbri na lor ki kmie ki kpa jang ki samla puli bat ki nong hikai ke college. Ya ke jingyalang, la penyat da ke RM Kongla Assistant Professor jangka Department of Khasi, la yo ke jingduai na UM Tingkan Assistant Professor Department of Philosophy, la yo ru ke jingkran na Reverend IUB Pala Chairman Governing Body, o balapen sngow ye ke jingdan kam bani snokti lang bat ka college, bat la yo ru ke jingrai na ki samla puli. Hadian jangkane ka program o masniaw bahalang dhar haba ai jingkran syakilat patai khobor o lapin pau ke jing sngow kemen banya dan benta lang hakum kene ke sen beningkong banya tai bat yakran sani bahaya ki jing e hapadeng ka college bat ki samla puli. Ulaong kabaningkong ke jing e kalongkum ki kmie ki kpa ki kwa ban penang penstat ki khonjongki da ka bapha lit puli syaki kerdan bakham shalor kumta na kalyang ka college bat ki samla puli ru ki dan kam banya perkhat lang ha ka baya day bat ka bai admission. Ula ai jing ro e ka Thomas Jones Synod College Juwai kabal kiu shaprang khamtam ha kalyang ke jingnang jing start syaki samla puli bat kabala penmi shibun ki khlor ba pharnai. Hakaliang ke jingdan kam jangka college ula pintep baka sarkar kan yarap kat bala ye ke jingdan kam nadu ka tulap jang ki nong hikai additional grant ka building bat ka auditorium jangka college ka badan minta palat 8,000 ki samla puli. Uma oktume wat lamin MDC bersyusi ha ke jingkran ula ai khublei kerpang ya ka college ka bala pynlong ya ke ne ka program ban penklan ya ka lawei ban kiu shaprang da ke jing ye trelang. Rangba na kani ka sinong kumanya kyong i ka district kyong i na dinyam ko pher ya ni emula na kanta ki jingo pher hai kra ki na hewan kanta na khasam ko ibai pa antam em ko kra sarkar ni ko kra business ni wale cha kanta ye wan ran ni ki bor ni na ko kanta wo ong ni kente wo untuk bor wo khani ye kai ko menre kyong i kanisa kategori UMK. Hawi kami jadi ke college siang untuk college pun nak bertanya ke governing body siang ke college siang ke principal bagi UMK ke college. Tapnya ujo kami di set program. Hawi kami jaga siang kan. Kecimut ke college obo ini kan siang ke college 7 Mei. Dulu ke college lagi Mei lagi. Rekapun kekor kurang, jadi terpilih harga cikim kuman resmi. Hontan menilo ekerdan, menilo ekosistem sempang kebelong balapante yang kegiatan diberi bagi jadul. Bagi kamu yang kebiasaan, ketirap, bagus, mulia, kalian yang surga, setiap ini lama. Yung lam suni kula ay jirap kusyana posi por barang por instrumen nagle jeti glory ay por kontrol penerkat pati agen su belong kajing trelam nang bagan la kanyan seprani ke sekti jam kelas all namwa akan keras pun ke bar kunta por kusan dan ay jeti Semesta ini, jaga ai, sibuk kita bermusyo, berkeran berjumpa, kubro, yang berangkat. One of the new program culture guests we thought invited Thomas Jones College have the subject yang empowering tomorrow. Adik tin yang imah, wakamon pun mit pun pun klan tak lawei. Ye ko man program warap kem tang man ko meaningful bahwa ada. Memang like first time of its kind yang ke political career dong sang sup nah motiu kan ni program teman para bibun nang miat ne ba waro yang kini man intention ne ba wa tebon ki challenges workers aga education system kam tam di phai di top school level the college level in a government the
na government level the persang ule bah kabu la kam maximum haga education department in terms of infrastructure. How support of financial assistance in different colleges, in different school. The name and quite getting together. Bagi bagi pa yung kina school yung haging yung yung governing body member yang saya Thomas Jones to subhaman what we share the ideas and thoughts wakamon to improve the education system. Point number 1, you is kat wato you pi kamung ga kamtam kerjaan tiang na bon pli bagi pa orang rumah handai open line school koni mau berapa open line right kita face excellence koi warok ikam long buruman buru juk kuat di stadi wabah right and they bon sini empli gua start tip duna galak uti por kurap galak uti rap mamu interest ku study jadi kita subjek yang iatai benne sao komen memang ni program yo ya share gini views and comments gini ideas and thought wah ini sekian di MK memang bagi palu interaktif teknik na tip ya hawl kom ugai connect in the right direction di wo coordinate lang ke college level dan ni kita topik ya kalam ni wa am ke benta mau bi college am ke problem ni ni ba kena bon ni ba am kam ke classroom additional classroom te por kwa create additional section duna gino kai ra ki no kai involve expenditure salary te keni man ya share ni wo to wa ni benta improve ki connectivity yong for future yong ki am kam ke lang wa stress ke subject am kam kre lang ke baik pa wa college am kawan ke tukani ko to wi pan baik kam tam ke school fees la man to wi adjust lang im how ya am ke dia lang ke to yusuk ba it's a very good atmosphere today warok ke baik pa la appreciate bagi kete hande ha og ke negeri college ke pli ga mong ge la to por res school fees ni ba di usang to lang to res school ma di mo afford ke baik pa. And that is the beautiful discussion today we had in the meeting. The jimut yang gani sound to empowering tomorrow morning. Warok dan sound to kuda man by man pagi. Wakamon we are going into the right direction, into the positive direction. Wakamon guide yung chinkia schooling life yonki. The core I love you know hikai bu sundu you know hikai bu man well educated and qualified teachers, professor, lecturer. The you will man Thomas Jones hayo yung ato. Nadu man MLA nadu ajar pra kawini college man improve man ki por ko decide bon ki klor na ni college long bi engineer long bi doctor long bi professor he bon ba use ke college man improve saving le man emi mo mondom go pa is government le from time to time ta ju yara bin sarkar le teman kete to nang kamong ni gawi to stress usang ba ini yara bi infrastructure Warkam juk kami additional kerana kita waksa bagi unah hikai. Tergawi adu joram, terkata is under process or under examination. Tergaling sarkar upai, one way you yarap you percang you yarap. We you college could emru arjar tamu dikena, and it helps us a lot. Na lor berdap ke kemang ba. Sesekali kita orang mana kemana pun jangan terhilsi. How emis congpong katu ani emis po umnadam handai. Kini deman go sentar di distrik orang ini. Tilang sarkar jimut promote support ke pendidikan yo life level kami. Jadi ada umit uji kelam uji baik pani sama pa pilu sport lang hewan dengan kampana yo ku college kmat ini kmat kita tahu ini. Kami isu yang kata ini.